стримах. Давно не было стримов па ні на Коні 2 Revenant Kingdom, і тому мы зараз тут. Ну, не толькі поэтому, потому что мне было лянотна. Я тыдзень нічога не стрыміла. Зараз спадзяюсь, што пагуляем 2 гадзінкі дзесьці. Я ж захавалась. Тридцать 39 гадзін. Ну, вось гэтая тады. Ой, зараз будзе успомніць усё, що тут. Вітаю, Альсевич, так. Тан-тан-тан-тан-тан-тан. О, Twitch знову зламався, тільки 1080p. Ну ладно. Зараз паспрабуем паапгрэйдзіць каралеўства. Чаму? Таму што я у апошні раз у мінулы раз я просто лішала гульню тут. Фарміць мне грошы, вось 66 тысяч нафармілась. Выпрямляешь помылки субтитров у краю эфир. Цудоўна, что так хутка працуеш. Я вось тормоз. Ну, добре. Так, лепей давайте сюди. Так, левел апить залишается. Ну ладно. Так, стоп. А, майстер. Ай, ну. Пульта будет.
Здравствуйте. О, можно залевелапнуть когось. Дивіться. Найс. Найс. Ні. Хм. М. М. Так, ну подается все. Всех раскидали. Все. Так, что по квестам? Что там за квест ходит? Выучить Sunrise за клен. Все, Эван його відає. Чому би його не заапгрейдить одразу? Так, ну. Так.
А, да рэчы, ён жа можа яшчэ вывучыць хіл. Мне патрэбен шоўк. Ладно. Ну, по гэтаму квесту пойдзем далей. Так. Сайду, якой зараз актываван. Please? Please? Так, яшчэ штосьці сайд яна дала паразмаўляць з гэтым галоўным тут. Ой, у гэтым горадзе. Так. Шо па квестам? Карацей, пакуль гэта. Ой. Трэба паразмаўляць са столькімі гэтымі рознымі людзьмі. Угу. 99-го ўзроўня квест. Ну, я просто з ім паразмаўляю. Но далей мы гэта выконваць не будзем, потому что мяне просто з аднаго плюўка вынесуць. Так, что тебе треба? Ладно. Greetings.
Так, ну все, я виконала 60 сайдов. А, ну все, не 99-го уровня тогда. Хе-хе. Ну, пойдем еще, мабуть, заберем. Мабуть, на еще нам щось дасть. Welcome to Swift Solutions. Новые таскинники. Oh, by the way. Please? Так, там щось у гідрополісі я не сказала. Ну ладно. Спочатку пойдемо по іншим сайдам. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Ах, это что за... Я пам'ятаю. Не, стоп, не тут. Все, просто собираем. Мы же, я пам'ятаю, за поінтах это все. Познаходили їх місце знаходження. І все. Вітаю. Thank you. А что ты тут робишь? Ну ладно. Hey.
Фух. Сыр сюди. Hey. Ну ти так само. Мгм. І ти. У нас, я не ведаю, некое рабство. Мы просто ходим, збираем людей, яких ми набили. Спочатку это. А где не тут? М. Hey there. Yeah. Hey. М. Thank you. Yes. Hello. Oh, Oh. Yes. Мгм. fine.
Thank you. Thank you. Welcome. Do you require anything else? Come again. Так. Мгм. 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 Питання тут щось буде, ні? Нове, мабуть. О, так. Crikey! Oh. Мгм. Yes. Oi! Ой, да. Так, треба нам повернутися у королівство, запитати, яка страва подобається ось гэтай Алісі, якой 12 гадоў. Вось. Так. Мне толькі навошта я гэты квест вымкнула. Ну? Вот ён. Hello there. Ой, зноў бандитаў вышибаць адсюль. Ну ладно. Let us go! Justice prevails! We will win this. We have to. Here we go!
Never let my prey escape. Let me show you what I can do! Charge! Thanks. Goodbye. Thank you so much, everyone. Та-та-та. Так. Ой, так, я ж... Якого я там узровня? 52, 54. Ну, я поспробую, ну хоч і сьогодні він зараз просто нас пів-пів. І все на гэтым. To arms! Ваншот. Угу. Counting on you. I need your help. I'm counting on you. Voila! I love you. Ну, ну что?
Я дашнулась. I need your help. Show me your... Spirits! О, во. Мгм. Суд. Так, 50-й уровень яшчэ вялікі занадта для нас. Ты... М. Так, то бок яна любіць country corn soup. Мне трэба яго зрабіць. Так, так. Are you ready to order? Ось. О, ну давайте ось так. На всілякий Take випадок. your time. See ya! Так. Ага. Збираем наше все, что тут зробили. Так. Не все на самом деле. Мы тут уже все зробили.
речі. Ладно. Хм. Давайте заапгрейдим, чому би ні. Мгм. Так. Повертаємося сюди. Мгм.
Тримай. Ну і ось я ще один раб на наших галерах. Та-та-та-та-та-та. Так, що там за смок? За цмок ходить, мені цікаво. Вельми цікаво, ладно, ён не супербосс, на жаль. Ага. Тут быццам штосьці ёсць. Я не могу сюда. Ага. Так, абьюз у нас тут іде. Усього. Виглядає, можна сюди. О. Хорошая. Это сайд-квест. Той 120 уровня. Что это за сюжет? Я не по сюжете подхожу? Не по сюжете. Сюжет на іншому континенте. Что за лайна? Это DLC. Якого я не зрівню? Ладно, спробуємо. Но мне подається, ён там, я не ведаю. За 100-й. 30-й! Ап! А я еще боялась. Ну добейте его.
спробуем сайт-квест лабиринт. Просто ён же тут написано, что ён 120-го. Ай, да пофиг. Flippin' heck. Hey, Huh? Yeah. All right. Мгм. hey, Богато хаб. oi. Мгм. Давайте поспробуем. Это некий бесконций данж, мабуть. Мгм. Ой, ну тут треба зміняти. Змінять паті. Тут прямо арена. My fight did. On my word. Ой. Ні. Ось так. А куди далі?
М. Нічого не розумію. Yes. Ну ладно. Hey. Так, мені тут зараз треба буде користатися скілом. І ніяким чином скрасти айтем. Ладно. Good luck, everyone. Ой. Не забылся поглядеть. Ладно. Так, так. Що треба знову яє? Правильно? Тому що... Потому что у яе вось гэтыя. Что такое фул зинк? Гэтыя. О май гад. Ну, фул зинк здольнасці. Я думаю, гэта вось гэта як у яе. Гэтыя. Як іх там? Электрычныя, карацей. Good luck. My fight did. On my way. Shall we?
Там хутчэй усяго таксама нічога, не пайду туды. Ладно. Так, пагляжу хутка, а то, мабыць, там шлях далей. Партал гэты. А? Не толькі. Пуста тут. Угу. Будем ведаць. Угу. I am counting on you all. Так, ну добре, што тут няма гэтага таймера. Можна пайсці далей. Watch this! Угу. Не ведаю, чаму гэты квест пазначыўся як 120 ўзроўня. Наадварот 30-го я тут хожу, усіх выбіваю. Мгм. Yes. Не, вороги. Не. Мне цікаво паглядзець, што там наверсе. Справа. На Торі можна пайсці далей, таму што мы выканалі ўсе квесты гэтага паверха. Judgment is nigh.
О. Турбо. Мгм. Так. Есть ли у меня знову скилли? Ні. Ну, наприклад. Good luck, everyone. Отжилка. Отшините 200 этих скарбов. Это... Ну, там шлях дверей. I'm counting on you all. Я не ведаю, мне падаецца, мы да паверха 10 дакладна дойдзем, а далей могуць пачацца праблемы. Паглядзім. Ну, все. Угу. Тут больше нема ворогу.
Ой, у меня докуня прийшла. Заблиталась. Мгм. Ні, шлях далей. Hey. А, ну все, тут більш нема ворога. На жаль. На жаль, не скралось нічого. Хм. Hi. Так, треба використовувати Евана. Та-да-да. Мгм. А, тут мы пришли. Ага. А, ні, ми сюди прийшли. Упс. Направо туди. Ну, наверх. Хотя спочатку зліва поглядим, що там. Мгм. Любить яны гэтыя данжы просто вельмі моцна.
Мгм. I'm raring to go. Ей! Виконали. Фух. Ну, говорю, до 10-го докладно дойдем, а далее не ведаю. Вітаю, Льоха. Мгм. Так, давайте у паці змест яе поставім Тані. Вось так, каб яна заўсёды тут была. Калі што. Калі зноў ж на жахе. Та ўсё ўжо ў кастрычніку толькі. Усё, скончылись жахлівыя гэтыя гульні. Не гульні, а часы. Mind fighting. Там смог. Вітаю. Мгм. Ну, гэта ў яе кап'ё, ну так. Я думаю, не будем тут бегать усюды даследовать. Мы выканали все гэтыя квесты на гэтым паверхе, так што пойдзем далей. Тын-тын.
А то тут усё рэпетатыўна. Не, ну ёсць адна гульня. Яна не жах, но такая у такім цёмным фэнтэзі жанры, вось. Якая толькі выйшла, яна на кансолях яшчэ не выйшла, толькі на ПК. У якую я бы вельмі хацела бы пагуляць. Но яна ў мяне нават не набыта. І там таксама яна вялікая, наколькі я ведаю. Так. Так, там двері. Тоді спочатку сюди пойдемо. Hey, bye. Не, каштуе 10, там 10 даляраў, і нават была я ўжо на скидке. Я бачыла там за 8 даляраў або штось такое. Вось. Ну, на кансолях яна будзе каштаваць 20 даляраў. Вось. Shall we? А ты, конечно, з консолі. Ну так. Ні, нема ПК. Нормальова, якому там не 10, нават больше уже. 12 гадоў. I'm raring to go. О, так, такая прям аристократка. Четыре кличник PS. Не, у меня зараз 5-я PlayStation, конечно. Но ранее была 4-я. Ну, ранее не на канале только 5-я. Но я с 4-й перешла на 5-ю, так. Еще у меня есть Nintendo Switch. Первый, самый старый. Raring to go.
у квадрате. Конечно. Была бы у квадрате, смогла бы себе зараз Switch 2 набыть. А так? Ніяк не у квадрате. Knock your socks off. Та я ж не карыстаюсь скілламі, гэта мои тімейты скілы карыстаюць. Я тут не пры чым увогуле. Ну і да і пофіг. На гэтыя умовы. Так, вось, 10-й ўзровень. Тут штосьці павінна быць. Ладно. Окей. О, вон. Вось. I am counting on you all. 40-го ўзроўня. Mind fight dip. Упс. Давайте вот так. Еще раз. Knock your socks off. М. Ой, сколько левелапу, слухайте. Так добре тут бегать. Апаться можно. Скриня. Угу. Короче, чым больше так мы орбаў донесем сюды, тым лепей айтам будзе тут напрыканцы. Яна лепш за 5. Што лепш за 5? Пасцілі далей у лабірынт? Пытанне. Давайте пойдем. Чаму бы не? Яшчэ паўгадзінкі тут пасядзім.
апнемся, и там уже будем выносить у всех. Яна лепш за 5 Switch. Nintendo Switch 2 прыкладна, ну, нямнога горш, чым PlayStation 5, но прыкладна на таком же ўзроўні. Ну, нямнога горш, таму што яна ж партатыўная. То бок там трэба гэта ўлічваць. Ну, яе гэтую. То, што яна маленькая. Вось. Ну, 4К ўжо павінна выдаваць. Больш-менш стабільна. Hello. See you. Так, аж, дарэчы, што я там атрымала? Я лічу, што лепей бы я атрымала нейкую браню, ну ладно. Ручная, як калісьці воўк, які ў кошык лазіў. Так, ну, партатыўная кансоль. Ой, лайно, 50 узровень, зараз нам тут хана будзе. Ой, ну. Counting on you. Не, все, мы валим с этого лабиринта. Фух.
Ну що, треба валить. Назва гэтай гульні Ні но Куні Revenant Kingdom. Вось, бачыце? 2. Так, ну калісьці мы сюда Come to павярнёмся, do some shopping, eh? но не зараз. What else can I do? I'll be seeing you again then. Так, так, так. Угу. Угу. Oi. Так, все, працягваем наш шлях далей. О, сколькі скарбаў я тут бачу. Пачакайце. Вось. Мгм. Сорок четвертый. Назбіраю на Sims. Поспехаў. Жадаю толькі поспехаў. У гэтым мусе. Не, у гэтым квесце. Вось. All right. Грошы сюды. О, апгрейд сюды. Greetings. Та-та-та-та, та-та-та-та, та-та-та-та. Так, трымай, что ты там хотела. Ну так, так, трошечки. Thank you very much.
Excuse me? Gosh. Hey. Yeah. Квесты. Thanks. Так. По-перше, тыц. З. Толькі пасля апгрейда. Таксама ўжо ўсё дадаследавалі. Ладно. Левелапся, о май гад. Зараз буду піць. Ой. Вода тут. Мгм. 1. Мгм. 2. Зараз. О! Так, 46. Куди яшчэ іх траціць? Я не ведаю, трэба штосьці прыдумаць, куды яшчэ бы іх можна было бы патраціць. Хм.
Ну, коротше, треба думати, думати я не люблю, як ви бачите. Та-та-та-та-та. Так, зараз побігаємо, позбираємо ось гэтых на квест. Скільки їх треба там знайти? Один. Мені подається 5 їх. 2. Yo! 3. Say, Тут нема. Мабуть, у замку. Ой, розтягую. Ой, була ідея, я коли у Overwatch багато гуляли, була ідея зробити не вибачатися 5 хвилин за 1000 або за 2, не ведаю. Ось таку зробити кнопку. Так, Балмут. Ось. Як навіть присутнічає автор. Ну я ж більше не вибачаюсь, так що... Вітаю, так. Та-та-та-та-та. Так, сколько их там? Та я згодна. Так, ще опошній. А, ну ось його нам навіть покажуть. А ні, не покажуть, це де я є там. Показує стрелка. Так, где гэта апошняя шмонька? Дзе яна? Так, ну я упэўнена, што яна вось тут вось у гэтым горадзе, у верхнім. О, вось яна. excuse me? Там у тронній залі так само. Та-та-та-та-та. Вітаю. Ми йому сподобались. Йой, гэта яна. Та-та-та-та.
Ладно. О, вона тут. Йон, пробачте. Тримай. Сайды. Бежим. Сколько сайдов учинилось? Ну, So. Oh my. Yeah. так, тут хтось скрав її нитки. Ага, гэта ж Монька скрала карацей. Мгм. Whoa. Ah. Так, яшчэ адзін бандит, ён штосьці як гэта выдае сабе не за таго, або гаворыць, што вось гэты выдае сябе не за таго. Потым. Hey. Hello. Мгм. Hello. Зноў шукаць шмоняк. Excuse me. Hello. 4. І апошні ось тут ось. Oh my. All right. Мгм. Та-та-та-та-та-та-та.
Заспокійливий стрим. Hey there. Так. Ну, така гудня. Загиб. Yeah. So, gosh. Ну так, есть такое. Нет, в Wrath of the White Witch про белую ведьмярку гэта першая частка. Я яе вельмі давно праходзіла. Гэта зараз другая, Revenant Kingdom называецца. Клічацца, прабачце. Так. Мне цікава, што вось гэта робіць. Як? Тыц? Ну просто бустить. Угу. Ну, хз. Пробачьте за гэта АСМР. Uh-huh. Нарешті. Та-та-та. Это супокоить. Окей. 120 тысяч. Как полепшить? До речі, я навошта я гэта зрабіла? Калі я могла просто полепшить гэта? Ну ладно. Ну і не треба. Ну і насамрэч на сёння усё так караценькі стрым атрымаўся, но як атрымалася, так атрымалася вось. Мы будем плавно повертаться до стрымерскага ладу жыцця. Ну, прабачце, так. Вось. Зато мы вось як апнулись. Просто 52, 55, 53 уровень, 53, 57, 51. Дякую великий.
Наступны стрым будзе па Сілксонгу і ўсё. Я больш не буду пачынаць новыя гульні, я буду чарадаваць гэтую і Сілксонг. Каб іх дапрайсці, таму што я не размеркавала, што гэта 2 гульні на 100 плюс гадзін. Вось. А я неяк медленно ўсё праходжу заўсёды. Ну, мне ж трэба ўсё сабраць, вось гэта ўсё. Так што дзякуй всем за прагляд. Будзем намагацца рабіць стрымы часцей. Вось так вось па 2 гадзіны, но зато там больш у тыдзень, каб іх было так. Або па вечарам яшчэ стрыміць, не ведаю, карацей. Таму што калі вось я сажусь за гэтай за вялікія стрымы, я проста, як сказаць, я вельмі стамляюся, бо калі там 6 гадзінны стрым гэтай гульні, я реально стомленая, капец якая, і потым тыдзень не стрымлю ўвогуле. А калі вось так па 2 гадзіны тут, па 2 гадзіны там, то ўсё, я думаю, гэта лягчэй мне будзе гаразда. Вось. Ідзіце ў рэйд. Таксама да японскай гульні, вось. Там, відавочна, такога няма, як тут. Котка хлопчыкаў і вось гэтага ўсяго. Но там таксама Міядзакі зрабіў усё. Вось. Тут натхняліся Міядзакі, но там прям Міядзакі кіраваў распрацоўкай. Заснеш? Паглядзім. Усё, дзякуй всем. Давайте, до побачення.